فصل من سافر سفرا مباحا أربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر رباعية ركعتين. يتي الله سبحانه وتعالى تدد موند دو سني دو حمد دو يتد ينتوري يجول ان الله رمال محمد صلى الله عليه وسلم قوم انول يمد سب يرمل يجول صحابه بن الله بن فو وجول احور كلا جوكور دينا كبي جوكنو كان الله تعالى كاندينا جوكورن اللهم امين. walli fir deftan den do yo Allah yurmina mo yurmina karama ko ben fo e julbe ben fo o wadi do dambugal go fi قصر الصلاة في السفر في رب الدين نقول جلد ما أويت نقول جلد دين كسيت ياغا دفت فيجو دين فو دفت حديث دين ولا ترتيب الأبواب الفقه دفو قال دم قال دو هبه جانتينغا وني أويت نقول جلد ستاي أنتينا ستاد ويدو ودي من سافر ودي من هو اسم موصول يعني الأسماء الموصول تدل على العموم. من سافر من كلاو ستيدو كلاو هذا يشمل الرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد. أسماء الموصولة من ألفاظ العموم. كلاو ستيدو جلدو ستيدو سافر سفرا وستي ستياغل مباحا داغينغال وأدي قيد أندو وند سفر حرك مباح فخرج منه السفر الحرام. السفر المباح أيضا أقسام: سفر واجب كالسفر للحج والعمرة على من قال بوجوبها، والسفر المندوب سفر المندوب كسفر للحج مرة ثانية وللعمرة عند من يقول بسنيتها، وسفر لصلة الرحم ولبر الوالدين، والسفر المباح وهو السفر للتجارة وللحاجات الشخصية. سفر حرام وأن يسافر بشراء محرم أو يسافر لارتكاب حرام كشرب الخمر والزنا وما إلى ذلك، أو للاعتداء على الآخرين. يادلو ستيا غانغال دو كانكو وادي غايد ستيا غانغال مو ستيكي كالا و ستيدو ستيا غال داغينغال وادي wonde na seteyagal ngol fo seteyagal dagingal ngal no waɗi pecce kanko addi ɗo mubah manam haram yani ko muqabil mum ko haram kono o mubah mo fandi ɗo no natori ɗon ko waɗɗi ma ko yiɗa ma ko dagi tu
yaadu waɗɗino ɗum setoyagal waɗɗingal ngal wono setagol fi hajjoygol wonande mo tawata na makka jeeya kala mo jeeyaka makka nder makka so hajjay be o seto no woɗɗo ɓurda noon woɗɗugol ngol kono ngal setoyagal ɗon haɗay koko waɗɗi nde wonno golle ɗen koko waɗɗi ɓe jangino ko gawaidul fiqhiya wonde alwasail laha ahkamul maqasid ma setoyagal no waɗɗora kadi wano yahugol jihadi ida ta'ayyana setoyagal waɗogol umra wonande wiɓe umra no waɗɗi ɗon kadi hara setoyagal ngal ko waɗɗingal ɓay ko yahante kon koko waɗɗi setoyagal no woodi hara ko yiɗangal ko sunna ko mandub setagol yaha hajja hajju ɗimmu ma tammu ma nayabu ma ila akhiri ma setagol yaha waɗa umra wonande wiɓe umra on ko sunna setagol yaha fi jokkere enɗam setagol yaha fi hiwregol mawɓe muɗum ɗiggalngol mawɓe muɗum setagol yaha fi waggol jihadi si tawi toɓɗaki on tigi farla wonali fardu ayn ɗum ɗo fof ko yaaduji tawata no yiɗa woodi yaaduji goo no dagi sa faala waɗa sa añi acca ɗon fayda sina hara ko bi husni niya a heɓata baraji mum la tusabu illa bi husni niya wono setagol yaha fi sodoygol marchandise fi njulayagal fi yahugol e haajuji muɗum yahugol ƴamoygol ma ƴamanoygol haajuji buy jokkereji enɗan ɗuɗuɗi no setane kono hara koko dagi na onde ma yeyamira obligatoire be waɗa lakin bi husni niya kadi tangalibul adat ila al ibadat wal mubahat ila ma yuthabu fa'iluha aksu muɗum ko yahugol setoyagal harmugal bi mana si tawi ko on tigi woni e setanade kon koko harmi haray setagol ngol e hoore mum no harmi ɓay en wi e ƴanɗe ɗen ƴettay ñawoje ko wona e lumbanede kon lumbirgal ngal ƴettay ñawore ko wona e lumbanede kon si ko wona e lumbanede kon koko waɗɗi haray waɗugol ƴangal ngal fino lumbira waɗɗike si ko lumbante kon koko harmi haray ƴaɓagol ƴangal ngal no harmi jumhur en no yaari almalikiya والشافعية والحنابلة في الأصح بأن من سافر سفرا حراما لا يترخص أي لا يتناول الرخص مسيتك ستياغل حرمغل بمعنى كون يهند كون كو حرمي أري o newe ndeji waɗaɗi ɗin waɗanaɗi setejo kanko o gollitirtaɗi o hutortaɗi o dunkitortaɗi o memataɗi fiw ko honno o fokkitanta ko harmi wiye joni yo ɗuytane yo foygintinnane yo yurmine ɓe wi kamɓe ɗum ala nadaran lil ma'na wa dhahaba abu hanifata wa dhahiriyatu wa ahmadu fi riwaya ila anna almusafira mutlaqan يترخص سواء كان سفره مباحا أو حرام نظرا لعموم الأدلة وقد أيد قولهم الشيخ ابن تيمية وابن العثيمين والشيخ الألباني ومن وافقهم أما بيدو كان بياري يعني جمهور ياري وند yahowo fi yeddugol Allah fokkiti ɗo o nani inde awa baruwi molanagi no kindiya ɗo henken no honke to moƴƴi toyni ɗon so yaroyaali ɗon ara ɓernde makko ɓuttaali ƴetti ɗo oto o fokkiti yagol toon fi yaroygol waggol samedi sular on toon ɓeeɗa ɓe wi jumhur en wi oɗo
newendeji waɗanaɗi setejo o memata hay goto mum wona ɗuytugol wona hawtutugol wona maskugol e huffal ngal balɗe tati fof kala ko wi'ano newendeji fi sete yagal o kanko kontete himo ka makko sabu ko fokkitani ko nako makko kono ɓeɗo Abu Hanifa e zahiriyankoɓe e Ahmad fi riwaya ɓe kalmo ko milintuɗo ɓeɗo kañum ɓe yaari o woye Allah ko wi en ko setejo wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru si tawi on setike ka leydi ɗo on yahi ka hoore leydi ɗo haray on mara ella on mara bakkatu nde ɗuyto toon julde nden si tawi on huli taɓe heferɓe fitingol on ko haɓugol on ko tampingol on ko sonjugol on mana kala setiɗo ida darabtu so on setike wanka aya ɗon aya on no waɗi no mafhum makko on mantuku makko on ko wonde si tawi a huli e setoyagal ma ngal ta heferɓe yanu e ma selli ka ɗuyta mafhumu aya on ko famoto e aya on kon ko wonde sa hula ɗum non ko ya timmi Sayyidina Umar radiyallahu anhu o heɓuno complication difficulté fi famugol aya o wari wi nelaɗo o aya ɗo no waɗi ko famoto e makko kon ko wonde si tawi en hooli wona yen ɗuytu ko honɗum no wasi yen ɗuytude e hoore joni e hula laaɗo maaki hadihi rukhsatun aw hadiyatun هذه رخصة أو هدية أعطاكم الله إياه فاقبلوا منه هديته أو صدقته وي دوندو ko newende ma ko dokkal ma ko neldari ko Allah neldi on jabane Allah neldari makko ndi holli wonde ɗo setejo fu ɓeɗo ɓe yaari wonde kala setiɗo haray ko setejo newnanako yo huuto heddo noon joni sikko ko boni woni e yahande on bakkatu kadi no hebbi habbimo ɗo kono en ala e ɗalde mo en ala e tongande mo newendeji wi'aɗi setejo wo setejo yo waɗu fi kanko koko boni woni e yaade waɗugol ɓe sendini ɗon hakkude al asi fi safarihi wal asi bi safarihi waɗɗo bone yedduɗo Allah e nder setoyagal mum ngal e waɗirɗo setoyagal mum ngal bone joni goɗɗo fokkitiɗo yawgol Fuuta darugol yummi makko en o nani hiɓe fooyi yomi yaha mi daaro yaɓe mi nelda ɓe ɗo o ɗaɓɓi ɗo sukkar e maaro e piiji ko neldugol ɓe o yahi haalin san ɓe paani ɗon tawi ko ɗon ɓe waalata o waali ke ɗon ha jemma o nani no gudu no musique ko ɗum woni wadde ɗum ɓe goɓɓe udinɗo hôtel ka ɗumanne waymi o profite o yahi o amoyi o yari o jeeni weeti bimbi o feƴi oɗo o yeddi Allah e nder laawol makko ngol ko nani wayimmani no amma al asi bi safarihi ko tawa ko ɗum ɗon o nani ɗum no waɗede linsan ɗon o inna non mbiɗo yaade ko ɗum kontoɗa yaade mbiɗo yaade ɗo fi hunde kaari ɗo o debi ka fokkitande makko ɗo ko ɗum ɗon o yaha ko ɗum o anni ɓe wi oɗa ɓay waɗoroymo na ɗum o fokkitanno o waɗortun nder ton ɗum yantoy tun on ɗon yatarakhas ɓe wi on ɗon o huutoray ko sharia o wi kon newendeji ɗum kono ka o ɓuri sellude kon ko ɓeeɗa wi kon kala setejo kala wo setejo aray himo newnana ɗuytugol kanko ko waɗɗo gaydi kon safara mo bahan ɗum ɗo woni madhab hanabila
المالكية الشافعية كما ذكرت. كما ذكرت علي كونتيجي منيونا وي 4 برودين harako on tigi yahata ɗon ɓorde ka iwi ɗon heɓi ka o fokkiti ɗon nden yolde ɗon no yoni ɓuuɓe 4 barid wama yusafaru fihi nisfu nahar ko tawata feccere ñalnal ngal on tigi yahay ka on tigi ƴetti bimbi o seppi ha nangi hewti hoore nden yolde ɗon nden ɗon ko wiyete ko barid. So ɗum ñalnal ngal ko baridu ɗiɗi ɓorde bimbi ha e midi ha nange tumbo e hoore ko barid ɓorde kange tumbi e hoore ɗon kadi nge liiƴi seeɗa ɗon nge mutude so on ti yahi ɗon kadi ko wiyete ko barid. Idan 4 burudin huwa masiratu yawmayni inama bariduji 4 haray konti ko balɗe ɗiɗi. Kono fi on no ɓeynane oɗo barid ari law ndi barid ko courrier ko naɓugol nule yottingol nule naɓuwo lettere ɗo naɓo lettere on ko amilu baridi wiyete wonɗo gollowo ka poste naɓugol lettere ji ƴettaɗa na ɓaɗa enen ga ɗum ɗuuɗa kono ka leyɗe porto no ɓe yaltay ko mi acciri goɗɗo go oya alaji jonno ɓe yaltuɓe ya wonto ka jakkoto yalto yam ka nabdo ka C5 ɓe yaw joni joni gollo ka pof naɓo wani joni ka leyɗe porto kamɓe haray fayre mo be kamum haray boîte no waɗa tontinon systéme américain o haray mo be no jogui boîte kala ko yowodiri e facture ji e piiji koɓe faala hompude ɗon ti ko ɗum ɓe addata ɓe walli koye ardara ɗon joni noon ɓe jindinoɓe ɗum wiyete ko amilu baridi hari law ɓay hari développement on tiiɗali ko honno ɓe waɗayno fi joni yo lettere on joni e faalanaɓe goɗɗo lettere laabe ko honno naɓirte en ɓe waɗay en yaha joni ka seppete feccere ñallal waɗe ɗon nokkure puccu acce ɗon ara ɗon nden nokkure ɗon puccuno ɗon mana koɗolunno ɗon puccuno waɗano ngun puccu ɗon ko fi tun ko naɓa yottina nele yahe kadi ha wano on étape ɗon kadi nokku koɗolum ɗo kadi puccu kadi acce ɗon guerden noon ha hewtoye laabe mana no wawi hara kon ɗo e laabe en heɓay wano station ji no wirato noon wanokkeli wano joyi pucci joyi no hakkude ɗo joni oya o ƴetta ɗo lettere o dogida ngu puccu ɗo o dogida e maggo ha o hewtoya premier station ta e haray nguron ki seeɗa on tumati o cippo e ngun ɗon guyano ɗon nguronkali ngun o ƴawa e ngun ɗon kadi o feƴƴa o doga ɗon kadi ha no gasa nder wano kilo 50 wiyen kilo 50 haray wande nguronki kono taw o hewti kadi ka nguya habbi ɗon o cippo e ngun ɗon o ƴawa e ngun da ko noon o hewto e heña
amma si ko woto yo immo do dogida puccu woto ha yoto ala be ronka e lawol be o foto jonnon ko hawjirde hade ko non wiete bari jonnon ko hakkunde ka ngudo puccu arano ngun ka iwata don ha ka nguya puccu habbingu ngun ka woni don bena do bari borde ngudo kadi hebi ka nguto wonto wona bari ko non be nabiray no ha be ɓeydo yimɓe waɗa ɓe heɓoy kadi colli gaboji ɓe eltiɗi dajori ɓe wawi haɓɓugol lettere on e koyngal ndun gabor ɗon ndu wirida lettere on hindo andi ha ko on to ndu yahata ndu cikkoyo ka ndu yahata ɗon ɓe nangandu ɓe firta ɓe itta ɓe hendo lettere on ha no hewtiri noon no technologie o hewtiri ni fewdo jonno o barid ɗo ɓe inni wal baridu yusawi salasatu farasikh لا والبريد يساوي 4 فراسخ والبريد يساوي 4 فراسخ والفرسخ يساوي 3 أميال والميل يختلف تقديره بين العلماء القياسين في المساحات منهم من قال البريد الميل يساوي 1600 متر منهم ما قال 1700 وما قال 1730 في أقابل كثيرة بري فاندو دكم مايل غوتو كو 1600 متر وينكم جانغو نو سودانكم كو 1800 كون ميتي ديفت دو 1730 1600 جون سي جيتي كو فاندو كو 1600 متر e andi mail no ɓuri 1 kilo et demi ɓay 1 kilo no français ɓen kamɓe no ɓe mesri noon kilo ka leydi ko métre wulure dan joni noon métre wulure 600 woni 1 kilo et demi ɓeydi ɗum 100 métre si tawi ɗum hawtitama ka farasikh 4 في 4 16 aray ko 16 farsakhan wal farsakhu ب3 أميال 16 في 3 ب48 كا bon 3 fois 16 on a 48 donc 48 mail 48 mail c'est yetti 48 mail on ɗum wona en watti ɗum e kiloji ko telen telen 72,800 telen 72 telen won 72 kilomètres telen 72 wono malikan ko ɓen kamɓe ɓe wi ko 86 kilomètres ko mo yahi ɗum ɗon si o ɗuyta ɗu tagdiratiji fof yala dal fugawa ɓe wakkilike noon ɓe etike ɓannangol en ɓannangol en enda joni ko 72 kilo ma 73 kilo ma yigol 80 ma 85 86 tagdiratiji ɓetago kono ɗi fof majji ɗi ala dalil ma lam yarid fihi dalilu yaqta'u nisa ko waɗi ka alquran ko am mari si on yahi ida darabtum fi l ardi si on yahi ka leydi jelu wowlaaka ko jelu nenabi sallallahu alayhi wa sallam safara في مسافات مختلفة بعضها طويلة بعضها قصيرة بعضها متوسطة صلى الله عليه وسلم أسيتك ستياجي سرتولي goɗɗe no woɗɗi o yiwi ɗo yehi Tabuk ko ɗon ɓuri woɗɗude ko yahi ko fewn ɗo Madina Tabuk fayda no konti 800 e goɗɗum kilométre o yiwi ɗon o ari Makka hakkunde Makka e Madina ko telen 400 e goɗɗum kilométre 436 o yiwi ɗon o yahi Taif Makka Taif 75 kilométre telen wana ɗon o yahi nokkeli ka ɓatti o yahi Badre o yahi nokkeli ka tawata timma ɗum ari hakim Abdullah bin Umar o filli o winni safara rasulullah sallallahu alaihi wasallam masirata 3 amyalin aw 3 farasikh fa qasara salata nelaɗo yahi mayluji tati
mailuji tati no manki kilo joyi on seeɗa wo o ɗoyti julde nden kono o sikkiti o yiɗi ko mailuji tati ka ko farsahuji tati sikko farsahuji tati ko telen 14 kilo e goɗɗum o ɓatti 15 kilo seeɗa hewta kono seeɗa ɓuri 14 hewtali 15 so wi ko salasata amiya ko 4 kilo telen 4 kilo 800 no wawi wonde 500 5 kilo sen ƴettiri tagdirati woɓɓe goo kono ko honɗum andinta en si tawi no haraka o yahuno ɗon timma ɗum o ɗuytatano o wiyaali en ko beruɗo tum mi ari joni oɗo mailuji tati mi ɗuyti kono noon si tawi timma mailuji tati tawon tigi ɗuytu ala joni noon char on si tawi wi'i yo waɗe newni kono happali ko ɓorɗo ɗo heeɓi ɗo ma ko ni aray attahdidu yarji ila al urfi wal aada aray heddi happangol en ko ɓorde honto goɗɗo yahata o ɗuyta julde makko nden ɗum ɗo ko aada o yaari kala ko tawata aada no yaari sa iwi ɗo a yahi ɗo wi'ete a woni setejo yani anta musafir aray newnaka ɗuyta woɗɗi o ɓadi o kala ka tawata ɗum ɗo fof no yaari wonde a iwi ɗo a ari ɗo a wiyata ko a setejo ɗum a ɗuytata joni hakkude koɗoli meɗen hoɗo ka tawata so ɓeeto wooli ɓeeto nanay so a yimmi ka ɗon a yaye ngo hoɗoɗa ɓeynay kaari ko setejo masalan 1 kilo 2 kilo 3 kilo ɗum a wiyata ko a setejo kono hatima sa yimmi ka ɗo yeyano kindiya aymi ke ɗo yeyano labe ɗo kan mo anda ko a setejo sabuna tatagayyaru l ahwal yiiɗo mo fayre ko anda ko a setejo tendini ko fewno ɗo aymi ko fewno ɗo ye kindiya yiiɗo mo o anda kisan ko ɗo alayhi atharu safar kono ɗo woni ko selli kon laysa muhaddadan fi shar innama yuhaddadu bil urfi idan kanko ɗo o wi tawa seteyagal ngal ko dagingal e wi on kaydi ɗon on ɗon en pottinaymo to en wita o wi hara ko bariduji nayi en wi on ɗo gaydu kadi en pottinaymo to o wi kanko si ɗiɗo timmi haray sunna lahu qasru rubaiyatin sunninanama mo ɗoytugol naya ɓiyankore raka'atayn o jula dar ɗiɗi sunna o addi ɗo ñawore ɗoytugol ngol kanko o ƴettiɗo wonde alqasru sunnatu ɗoytugol julde seteyagal ko sunna wonande setejo si wiyama ko sunna mana ko ɗum ɓuri moƴƴude kono so timmini kadi bonnata julde makko nde ɗo kadi ko mahallu khilafi wiwgol ɗo ko sunna tentini wonde ko sunna tentuɗo ko ɗum woni madhabul hanabila ko ɗum woni madhabul malikiya wa shafiiya kamɓe ɓenni qasru as-salati fi safari sunnatun baadum qalu muakkada on malikankoɓɓen shafayankoɓɓen kamɓe ɓuri tiiɗinde sunna maɓɓe on ɗon ɓuri kamɓe no tenti sabuna ko ɗum waɗi kamɓe a setejo a juulugol ɗuyta no ɓuri a tawtugol jama timmina baraji ko heɓata kon fi ñentingol nelaɗo ka ɗuytugol ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴande ma argol tawa jama timminoɓe timmina heɓa baraji julde jama ka maɓɓe hanabila en ko ɓuri lollude kon ko sunna kono ɓe wi tun ko yani ko ɗum ɓuri moƴƴude kono si ari joni hakkude mon e julde jama imma an tun juula feere ɗuyta ma tawta jama timmina kamɓe ko tawtugo jama on heɓa baraji julde jama nden ko ɗum ɓuri moƴƴude ka maɓɓe zahiriyankoɓɓen e abou hanifa e yoga e karama ko ɓe goo ɓe yahi wonde ɗuytugol julde nden ka seteyagal koko waɗɗi waaji ka maɓɓe sa timmini julde nden boni a tawi ka timmini wona ɓaawo timminowo juuluɗa timminirɗa sabu ɗum hara julde ma nden boni kamɓe ko ɗum ɓe yaani sabu ɓe yeddodirgol ngol ko hadisaji ɗin ko feeñe majji ko no wawa sino lutodiri seeɗa ari
nelaɗo sallallahu alaihi wasallam taho o timminali julde sete yagal makko haynde wonde ma atamma rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan fi safari ko yay ko fof o ɗuyto ɓe wi muwadabatuhu ala alqasri dalla al wujub ari e hadith aisha radiyallahu ta'ala anha won sahih bukhari o wi furidati o wi kanko aisha furidati salatu rak'atayn ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ويكو فين كجولد دم فرلا تم كدار ديد فانا كديدي على سنة ديدي جيجي ديدي كونون أرام دون كونون فرليرا نحن كجولي ما كونفو كونون كجولي باو فيري واري مدينة julde takanjo on ɓeyda julde setejo on accaka woni ɗum manamum ɗo lasili julde setejo ko darɗiɗi wona ruksa ko ɗum farlana kono fayda ijma'u sahaba holli wonde ɗum ɗon wona farilla honɗum woni ijma'u sahaba fewdo Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ka lannode khilafa makko no jeeyano ko be felirnomo be murtunobe hoore makko no jeeya e ella hoy ko be woluno ka sakkitode so yahi no hajju utimminay musafir la sallallahu alaihi wasallam nelado ko hajjuno ko e ala o natuno makka o naati makka e ala tele fana o woni don ala tenen talata alarba e alkamisa o dayi o yahi mina waɗo e hajju mum o arti ñande 17 donki o arti madina manam balɗe 10 o waɗi makka balɗe 4 aɗo hajju mum kono ɗo fof mo ɗuytude en balɗe 4 ɗo fof mo ɗuytude ko nder hajju mum kadi fo himo ɗuytude ɓawo arti kadi ko wonti makka ɗon kadi himo ɗuytude ha o arti madina Uthman kono o lundi ɗum kanko o timmini yon ɗum kanko woni khalifa on kanko woni imam kanko julnata to mati lanɗo on kanko julnata nelaɗo kanko tum julnay noon en andi aboubacry ko ɓay o nawnare mbaru so o yamiri aboubacry o muru ababacry falyusalli binnas aboubacry ɓa lontike kanko julni few sina hara o ala ɗon goɗɗo julnata omar kadi wana noon ousmane kono andirano jon noon kanko watti timminde sahaba ɓen juuli ɓaw makko ɓe timmini kono hiɓe andi wonde ko ɗuytugol ngol ɓuri moƴƴude ɓaɗulano sa sallam wanno kono sa yi ɓe tawtimo ɓe timmini ko ɓay hiɓe andi ɗum hino dagorano sina ɗum si ɓe anduno judde maɓɓe nen ko bonde mo timmini hara judde men ko merere e sahaba ɓe kamɓe ɓe yiltantano lanɗo paɗe ha ɗum ɓe ronka wiide mo ɗum ɗo min watta ɗum min sali few kono ko andirte wonde haray ko ɗuytugol ngol ɓe fottannoɓe fof ko ɗuytugol ɓuri moƴƴude ibn abbas goɗɗo landi mo ene an hiɗa wiya ɗo ɗuytugol e seteyagal ko sunna mo yiya juula noon ɓawa usmani ɗo hiɗa timmina fiyo noon hiya waɗa fatwa to goɗɗum hiɗa golla ga goɗɗum ko lutode e gonɗa wadde fatwa ko min famanali o inni wal khilaf shar mi yeddodira ko bone tum miɗa yeddodira yedduna adday tan adday namba joni ɓe andi ɓe sortagol e ɓawa ousmane ɓe salo juulugol ɓawa makko ɗum créey probléme goɗɗo goo wonay ɓe woni rebelle ɓe rebellike ɓe wona adday tana albalal si boneji ari ko ɓurɗo fande on ƴettete ko ɓuri feeñude ko ko sunna tentuɗo noon setejo ko ɗuytugol ka julde ɗum ɗo ko sunna tentuɗo ko ɗum waɗi abdoullah ibne omar radiallahu taala anhu o inni nelaɗo sallllahu alih wa sallam o wimi juuli ɓaawa makko e settoyagal o ɗuytu julde nden ha o faati hatta qabadahu llah o wi aboubacry ɗuytu julde e settoyagal men komin wondi kon fof
hatta qabadahu Allah Omar kadi wanno o wi Uthman kadi wanno yonno Uthman ko ɗuytuno ko Makka taba ko Makka tun kadi ɗuyteno goy ɓe jogi makhari andi o jomboyno ka sakkitode o jomboyno sonnajo Makka tawi mo jogi ton sonnajo kanko o konti joni ɓayi mo jombi ton sonnajo ani ton ko ka esraɓe makko kala sonna makko haray ɓe arda e Madina e ada o konti joni kanko ɓayi ton o jombi ton joni haray ton ko ka makko woɓɓe waɗi on ta'wilo ko ɗum ta'awwala waɗu o firi noon kanko o famirno kono ko Allah andi puisque kanko o wolanude o naani min timminde julde nden ko ɓayi miɗo jombi ga o timmini tum idan ko ɓuri sellude kon setejo on yo ñeeñi ha o ɗuyta julde makko nde kono aroyayi ley ga o sifanto en ko honno on tigi wonde arayta o setejo on be o timmina ɗum aroya yeeso ko fewndo honde o setejo fuɗɗoto ɗuytugol julde makko nde o wi ida faraga amira qariyatihi ko si tawi o serti e ko wurnita kon e hoɗo makko ngon ca'um makko kum e amirul baladi ko ka cuuɗi ɗin hatti ɗon ka hatta darnede ɗon ko amir e harib on koko tawata hoɗaka fes ma hoɗanoma kono cuuɗi fof bonino mana so feƴƴi cuuɗi ɗin o yawti cuuɗi ɗin kanko no wonir ɗo noon son tigi yawti tawi hande kadi suudu wo ala fewdo makko cuuɗi fof o wattiriɗi ɓaawo ɗon ara himo wawi fuɗɗade ɗon si tawi waktu heewimo ɗon mo wawi jurgol ɗon o ɗuyta o continue o yaha lawol makko enen hiɓe inna toon ɓe fammi toon ka malikiyankoɓe ɓe inna yani amirul balad ko gese ɗen ka gese maɓɓe ɗen hatti ɗon ka nayi maɓɓe ɗin yahata hattata orugol ɗon ɗum ɗon fof ɓe konti koye amir o kono nan amir o ko fandaɗo ko cuuɗɗin tigi si tawi ko saare so on tigi yawti saare nden tawi joni o yawti ka saare joni cuuɗi ala hay si tawi cuuɗi ɗin hino takko makko ɗo ni kono o feƴƴitiɗi hande kadi fewdo makko ɗon cuuɗi ala fes ko so yeƴƴitori ɓaawo o yiya cuuɗi ɗin ɗo emo wawi witugo o wi aw khiyama qawmihi ma tillisaji yimɓe makko ɓen ɗum tanti yimɓe makko ɓen manam joni ko naɗɗo wona e hoɗo ɓe woni ko e wuro joni kamɓe noon hari yimɓe wuro ɓen ɓe waɗa ɓe hoɗa egga kamɓe ara cuuɗɗi ɓe ñobbiɗi rondi ɓe ara tun ɓe fonta imma ko guri moƴƴina ma ko tapiji ma ko almimi ko tante ɓe fonta ɓe fempa ɓe jagga hakkude no andi ɗen tante noon ɓe waalo ɓe wona ɗon ha ñande ɓe tawi ɗon e ɗon wuki o ala ko daaɓe yiɗi ñaama ɓe fempita kadi ɓe haɓɓa ɓe agga ka hore ngelode ɓe feƴƴa kadi ɓe yahaka ɓe tawi hino ndiyan hino ko ñamete e ko yarete wonande daabeji ɗi ɓe fonta kadi si tawi ko noon ka on tigi feƴƴi tantiji ɗi wo tawde kadi tanti hoy ko fof wontiri ɓaawa makko so dariki o dardi ka ñaamo e ka nanota o feppodira e majji haray mo wawi ɗuytugol ɓorde ɗon kaɓan joni ka ca e wonɗe ca e meɗen jana si tawi ko voyage o si on tigi yahi ka aéroport ida anha ijra'ati safar wa sara fi sarati l'intidar falahu an yajma wa lahu an yaqsura so on tigi o gayni formalité on ka aéroport ɓe waɗi caché sorti o wontiri o hewtiri ka salle d'attente hay si avion o arali tan haray si waktu yoni mo wawi ɗuytugol mo wawi rendigol ɗo kadi on tigi hewti ɗon joni 13h45 yoni mo wawi hawtugol ɗon fana e alan salam o abbo avion kono si on tigi yahi ka mahatta o yahi ka gare voiture ɗon kadi si tawi o taƴi biye o taƴi biye o ɓe yoɓi haɓɓi ɗon koye ɓe inni joni no luttani men goto haɓɓe alajen tole ɗan lutti goto no ɓe wiyata noon menen to ɓenne makka wahid cheikh makka wahid lana en
بينما مكة واحد يعني فاهمة تارو هم بفكتي مكة كو باسا سجوتو لتلم هرق باسا سجوتو بهم ساي بيدو مكة واحد أجوني بدو كايدي ماكو ara e donc mako be tarondire don be tous police rato be imero idan si on tigi wi do makka wahide o jonna o jonni be kaydi makko ni mana joni be haldi be hoddi joni o yada e makko ara mo wawi du gol don don o wi si tawi on tigi ko don woni fuddode duytagol duytugol gol lannode ga duytugol gol kadi ko so hewti do so ari haka baaw kowle no famita no hoy ari ka baaw kowle be dari ke don mo wawi juula don onata mo wawi duytugol awga no onata amma si onati tawi waktu on no lutti don ngada ko yotimmi wa in ahrama hadaran thumma safara أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو إتم مقيم أو إتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أهرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لازمه أن يتم وهذه المسألة جيونا دي ونسابو إيغو يفو مجي أو دو ستيجو si ari e alhaadi go e dido ko yo timmi o fuddori si on tigi harmini o fuddike julde nde tawa ko himo ta o voyage ali taw tum e nder julde nden o voyage be wi yo timmi misal mu joni ko e bato on wien bato on wien cangol ngol no ari no rewi hakkude saare nde mano naati wien no waɗi golf ndiyam no waɗi salndu naatiti seeɗa joni noon laako koye aray nde naatita nder seeɗa o ƴawi ka laako o fuɗɗike juulude allahu akbar ɗum laako ngon fokkiti ko heɓat darɗe ɗiɗi ɗon tawi ko lanni accitude kon acciti ka cuuɗɗi woni ngosengoɗo e ngosengoɗo joni ko won toyi ka nder ndiyam mana yoga e julde nden ko fuɗɗike ko o tawaɗo yoga goo o woni setejo ɗo kanko no wiri noon yo timmu o timminay nan ɗo hiyi ko gonga puisque ko fuɗɗi julde nden hari o wonari setejo ko ɗon normalement ko duwano andiyade ko julde tawaɗo julde timmintede fi kala alhaali aroy ka lannogol nde joni o woni setejo ɗon ko ɗuyrite ɗum kono ɓay o naatiri no andu e timmingol ko yo timmi ɗon woni goo ɗimmum ɗum aw fi safari summa agama joni oɗo ko wonɗo yaade goɗɗo no arde laaku ngo no arde o ari ha ɓattike naatugol e nder golfum ɗum ka saldu ndiyam ɗan naatiri ɗon ka leydi kono ga an fu taw ko ka maayo ka caango ɗo woni ka maayo o anni ɗon o habbira wonde ko julde ɗuytugol o heɓa darde wotere ɗum ɗimmerde ko imman toon ɗon tawa kum kosti ni ko cuuɗi ni ko cuuɗi ko yo wat ɗon dendal ɗon tumo tawi yo salmina ka joni ɓay o hewtiti e nder julde nden ko yo timmi kanko ɗo o wi ko yo timmi kono ko selli kon ɗon ko yo ɗuytu ɓay fewdo ko o fuɗɗoto hari ko setejo fi kala ka lannode ɗo o woni ta kanjo kono ko yo ɗuytu aw dhakara salata hadarin fi safarin ma joni ko setejo joni o yahi ɗo wiyen o yahi ɗo ha o hewtoyi kindiya mo fokkiti
mam o yewta kindiya o andita ɗon ene o juulano geeƴe ɗen hanki daka o yaha tum waɗi darse on o yejjiti juulaade ɗo si himo yoɓude nde feƴƴirnomo hari ko o setejo ni siko on tuma to juulnoɗe ko ɗiɗo juulani kono joni o hewtiga makko ɗo kadi e wiya yo ƴettu newende seteyagal himo ka makko mo jooɗi ka makko ɗon kanko ɗo mo allifo mo inni ɗo ko yo timmin an yundaru ila alhaali wa laysa fima sabaga waqta alfawat ndaarete fewndo ɗo fewndo ka o juulata ɗo wona fewndo ko nde feƴƴiti kono ɗo ko ɗo on o selli kon o ɗuytay ɓawi on tuma so juulndede ko ɗiɗo juulanode fi kala o hewtiti ani alqada'u min jinsil adai ani yoɓgol ngol no wayiwa ko wa tottugol ngol ɓawi siko tottugol non ko ɗiɗo juulani yoɓgol kadi ko ɗiɗi sa ñawli ke 1000 francs ko 1000 francs yoɓata woni ko ɗo yoɓuɗa woni ko makko yoɓoyɗani heeɓi nayi mbaliji nayi a wi tamma bimo qimin ma on tigi ko setejo o yahi o tawti e ñiiɓuɓe hiɓe juulude ɗo o timmine goɗɗo ari landi ibne abbas o inni ene ko hon ɗum waɗi si tawi neɗɗo setejo kanko tan simo juulude ko ɗiɗi o juulata so tawti timminoɓe o timminay o wi tilka sunna o wi ko ɗum woni sunna holli wonde setejo so iwtiri ɓaawo almamijo timminowo ko yo timmi fewndo o ka o tawtimo julde nde so tawi o heeɓi ɗiɗi o tawtimoɓe juldi ɗiɗi tawi ɗo joni alhamdulillahi ɗo feppodiri o marsata timmine innama juuɗe al imama li utamma bi almami ko anna ko fi o ñentini so tawi mo ka sakkitorde kadi ko wanno noon ɗo en tawtimo woni jowi aw bi man yashukku fihi ma o ari o tawti almami himo sikkiti ene o ko setejo ni ka ko timminowo ɗum no heɓa e juulirde wonde ka laawol tawa woɓɓe goo no ɗon ñiiɓuɓe woɓɓe no ɗon seteɓe ma wano ka aéroport ji woɓɓe ko golloɓe toon woɓɓe ko ñiiɓɓe toon ko toon ɓe woni administrateur ɓe e golloɓe e ɗum a ɓennen ko timminoɓe seteɓe no fof no jillodiri ara e aéroport ji goo ne ɓeɗi juulirde ara tawa jamano juulude nda o almami ɗo o ko yurnike nokkiyani goo si tawi joni ko wano ka laawol ɗo a yiyay tun anda sa yi nduggu wingi almami ko ɗen fof no waɗi nduggu oɗo ko settejo kon sika aéroport a senidirta no wawi toon kadi haɗa mandeji no woodi sikko wano police ma ɗum ano waɗi mande mum ma e golloɓe toon ɓe haɗa ɓe waɗana coñci feereji ɗon ayiya ɗum anda ɓeɗo ko golloɓe ga kono no woodi woɓɓe go golloɓe toon haɗa ko coñci maɓɓe civil ɗin ko ɗin ɓe watti ɗon sennodirta jonontino sikkiti ɓe wi si a jokkitimo sikkitiɗa ko setejo ka ko ñiiɓuɗo o wi kanko ɗo waɗɗikema timmingol ɓay kamɓe ɗo ɓe wi lasili on ko timmingol ngol seteyagal ngal ɗum ko sallu ko waɗoyi ɓaawo si tawi noon hunde lasilire e farɓure ari poɗodirgol toujours yurja ilal asl woni jeego on ti sinaño sikkitimo wiyen a ari a tawi yimɓe no juula on juuli ɗiɗi ɓe salmini ɓe ko seteɓe ni setejo ko ɗiɗi juulata ka ko wonɓe ɗo kono hari ɓe juuldat ɗi simi ari no heɓa ka heɓata min heeɓi ɗum mambiya ɗo ɓe saayi goo min ari min tawi ɓe no juulude min tawti ɓe min juulidi ɗiɗi tous ɓe salmini mi sikkiti enen par ce que ɓe hara ko ñiiɓɓe ko timminɓe ni kono ɓay ɓe salmini tun luttuɓe fof hayɗa immi yeey almami lutti jooɗi ɗo mi anndi kan wonno ɓe juulde ɗon ɓe ɓennon kanko seɗɗa sabuna fof salama ko tawi fof wi gir yalti kono ɓe almami o neeɓiti ɗon ɓandane sikkiti kono min noon mbiɗa wittuno tun koy min ɓe salmini tun mi salmini kanko ɗo ko wi ko yon tigi timmi kono si tawi alamaji ɗin o wawi andirde awa so waɗali siɗi ƴettali si tawi alamaji ala e yiltoto e lasli masala enen julde setejo
ɗuytugol ngol ko ɗum won lasili on wano jangirɗen hadis on no wonde ko ɗum ko julde nden farla ko ɗiɗi ko julde tawa ɗon ɓeyda kono ɗa heddi ka lasili si tawi en ƴetti ɗum ɗon haɗay ko yon tigi ɗuytu si en ƴetti wonde ko nayi farlano setejo ɗuytana ɗiɗi ɓay ko o seteje ɗo haray ɓay on tigi fellitali haray ko yo timmi kono on tigi ɗuytugol ngol ko ɗum ɓuri jiccinde aw ahrama bi salatin yalzamuhu itmamuha fa fasadat wa aadaha mbaadi jeɗɗaɓiri ndin on tigi harminani julde tawa no waɗɗimo timmingol nden julde tunde bona o fillonde noon o wiɗo kadi ko yo timmi mana mum on tigi ara tawa ñiiɓuɗo timminowo ɓe juulida julde nden no waɗɗima joni yo timmi ɓe juulida julde nden ha ɓe timmina ɓe salmina tun almamin accannina hakke jakka harimi aɗa salligaki fillite joni noon mo fillitade kam ko ɗiɗi o tun o juulata joni ka ɓay hari jaka o jokki julde almami no waɗɗinomo timmingol kono ella hon heɓike nden ɗon tawi ko bonde ko nden ɗon tigi tigi o yoɓitata kamo wawi hay ko nden ɗon fes joni o ƴetta kadi anduye keso wonde ko setejo o juula ɗiɗo salmina o yalawol makko kanko o inni ɓay nden ɗon nde boni ko nden tigi wona yoɓitede nden bonde ɗon ko waɗɗinde timmingol ɓay si setejo iwtiri ɓaawo timminowo no waɗɗimo timmingol idan nden waɗɗinde timmingol ɗon ko nden o yoɓata ko yo timmi kono ko ɓuri sellude kon na yo timmi ɓuri sellude kon ɓa joni nden ɗon nde boni nden o haykinde few joni wonti joni setejo feerede yo fuɗɗi to anni yo wonde ko o setejo ko ɗuyto o juula ɗiɗo salminana nan makko lanni nde bonde ɗa waɗɗaki mo yoɓugol nde ko waɗɗima ko juulugol waɗu toon mi anda sen faami o wi aw lam yanwi lqasra inda ihramiha ma neɗɗo on fewdo setejo fewdo ko o juulata o anniyanoki ɗuytugol joni setejo on ko imma fewdo ko harminta o anni yomde ɗuytude fiɓaka annuye haalalan ni ɗon ko ɗiɗo juulata ma setejo hayso kanko to woni juulude ka fuɗɗagol anni o anni o mimi timmina yande ɗo kadi ɓawa fuɗɗike anni e timmingol waɗɗike mo timmingol ma ɗum o yejjita fes anniyagol o anni tomo juulde fana haqqille makko huccino ene ko setejo o anniyaki na timmingol wona ɗuytugol o adon fana allahu akbar yaha noon nde to mijiɗo enede komi setejo mi anniyanokino mi anniyaki e fus kanko ko o wi ɗo haray waɗni kon tigi timmingol kono ko ɓuri sellude ko mo wawi réformude annuye o nder toon o wina a joni mi andi ko mi ɗuyta yande o anni o ɗon o yuhdisu niyat al qasri athna salat wa yasihu madama o heɓani darɗe o natali o immanaki tammere nde fannigimo nder darɗe ɗiɗi ɗen mo wawi sincude ɗon annuye ɗuytugol o ɗuyta kadi julde makko no arno selli fi kala jus on e nder julde nde yahi tawi toɗɗaka annuye seteyagal ma ɗum nde wonno seteyagal nga tati ko ɗuytugo ka seteyagal ko ɗum won lasili on aw shakka fi niyatihi ma ɗum o sikkit yaha o sikkito ene ko o annino ko ɗuytugol ka ko timmingol ɗuytugol o annino ka ko tim andi masalaji no serti ɗa o anniyaki hay fus lal qasra wala l itmam ɗa noon o annike goɗɗum e mum kono o yejjiti ko honɗum ɗo kadi kanko ko o wi'i ɗo on ɗon kadi ko yo timmi kono wiɗen oɗo ko yo ɗuytu si tawi hay mo anniyanoki hay fus on en wi mo wawi heyɗintigol annuye on tim ɗuytugol o ɗuyta itte sikke sikkitiɗo o annike goɗɗum e muɗum kono sikkitike ko honɗum e mum wanni oɗo kadi yo ɗuytu ko ɗum ɓuri sellude kanko noon ko wi ko yo timmi woni masala jeenaɗo masala sappa on aw nawa igama
makata akthara min 4 ayamin ma on tigi annike ñiigugol ko ɓuri balɗe 4 oɗo masala no juuti joni darde gon ɗo ɓay hannde wona dimanche inchallah futtoɗen ɗo manɗoɗen ɗo moƴƴi min komi hewɗo e jutugol yani al iqama allati taqsuru aw tunhi al qasra yani si tawi neɗɗo joni mo voyage o yehi ha e laawol goɗɗum yantimo yo wonu ɗon misal joni mo fokkiti ɗo mama o yaha ha lisan tumo tawa gorejo makko no ɗon o wiya e mbari miɗo faala miɗo taƴi ɗo peera ko faɗɗiti janngo woni peera no be tawena e ndaarale hallan fokkiti mama miɗo anni noon wono e to lebbi ɗiɗi ma lewru non non joni ɓay ko ɗum joni wonen ɗo taw ha peera o feƴƴan tomati noon feƴƴa o anni o noon joni halas noddato mama e joni aɗa on haɓɓotoɗam mbari an no jombude ɗo linsan ɗo miɗo habbade ɗo seeɗa ha peera o feƴƴan tomati tawa en o anni o wonugol balɗe 4 e piide misal o ɗuytay ka o timminayi inchallah fuɗɗen dars men aro o torki allah yo allah faami dina kam faamu sirras kan kadi goɗɗo tirgol jaɓnen goɗɗo nden ko wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyin amin tawi on tigi joni saɗike ha gasi ono ka subaka ɗo ni on ndiyemo ha ka fana o itti paɗɗen o juuli o saɗike o bonani o wonde mo ha fana heewi worti paɗe ɗen kono toujours koye ɗen ko salliganode ha timmi o juuli o wattiti paɗe ɗen salligi on bonani joni noon salligi bonoyi si tawi o maska e hoore ɗon amma noon si tawi ko ɓortiɗe o juuli ado o watta golle salligi on bonno o wattiɗe si mo salligaade ɗon o ɓortoto ɗe o loota goɗɗe ɗimmum ɗum ko fayi joni o ma on tigi saligo ha gasa fes tepaɗe fes saligo ha gasa kono e ɗin noon kala wa sade o gotal ngal ɓorno ngal ɗon ɓornoge ngal ɗon joni kanko koɓɓen fof mo fottani wonde so a maskay e hoore paɗal e hoore hufuwa yo taw wattuɗangal hari yiɗa wonde e laaɓa sabu hadis almughira ibne chouba radiallahu taala anhu o wi miɗo juuraneno le sala sallam ndiyam o salligo ɓa hewti lootugol koyɗe ɗen fa ahwaytu li ansia huffayhi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn almughira ibne chouba tawi mo juuran la sala sallam o salligo o salligi ɓa hewtino ka lootugol koyɗe ɗen o wi mi jooɗima mi jicci fi ɓortugol mo paɗe ɗen tan maki o accude ɗon mi naaduno koyɗe ɗen e majje ari hiɗe laaɓi joni noon naadugol koyɗe ɗen ka paɗal hara hiɗe laaɓi ko beetuma looɗɗa koyɗe ɗen ɗiɗi noon ka si a looti ñaamal ngal a gayni a wawi ɓornugol ngal ɗon on tumati loota nanal ngal kadi ɓorna nanal ngal jumhur en no wi sa waɗiri noon a maskata ko waɗi si a ɓorni ñaamal ngal ado a lootugol nanal ngal haray a ɓornike ado a timminde laaɓal ngal ɓay fannin a lootali ngal ɓa haray salligi ma timmani a kontake laaɓal salligi kan kuntum ala kuntum ko nafata kuntum salligi kuntum ƴangal ɗuncata mana a kontama laaɓuɗo wootuma lootuɗo a nanal ngal kamɓe ɓe yettirno woɓɓe ni o woye koyngal be e ñaawore mum feere adkhaltuhuma tahiratayn mi ɓornikere e hiɗe laaɓi ɗo hollali wonde ko ɓaawo gayni lootugol ɓeɗe ɗino so ɓorni ko woni tun ngal be ɓornegol ka paɗal haringal laaɓi ko woni rentagol ngol ahwako on ko yontigi lootu koyɗe ɗiɗino so fuɗɗo ɓornaga kono ko feeñi kon so o looti koyngal ñaamal ngal o ɓorningal ɗon o looti noon nanal ngal so ɓornigal haray on tama ko laaɓno a masgol e hoore muɗum wa billahi tawfiq
jogi naɓete ɓe ni ka labtani ƴettogol ƴiƴam nam fika juurgol ɗon haɗa tawene kadi kono fewto ɗo ni haɗa goɗɗo no wawi juurande immoji ko salli maɗo on juurani ne laaɗoɗa no sella a juurangol goɗɗo o salligol ni no sella juurangol no wara no moƴƴi na ella ko woni naya saldugo mo si tawi mo wawi salliganaɗe hoore mum kono wallitagol mo juuranamo ndiyan no ngella laani